Mixo lowunene mahungu mtisela yi Triumph Global suka exivandlenikulu xa Park Village hungunkulu ri rhangaka emahlweni sikwini ra namuntlha hi rona ra timali leri ri tekaka ndhawu exivandlenikulu xa yona VUT laha vana va xikolo va fanekelaka va kuma wona ma 275. Hi kumile ripoti eka hungunkulu ra wona ra mali ra 275 ku ri vana va xikolo a va fanekele va kumile ti 275 kusukela loko lembe ri sungula eka mali ya vona ya swakudya, kambe un'wana wa vona wa varhangerinkulu ka yona SRC va vulile leswaku veni ma 275 lawa ma includiwile eka timali leti va tikumaka ta vona ta swakudya ku nga 1440. Xana ku nga va ku ri ntiyiso ku ya fika kwini? Hikuva swi tiva ka rungundzwana byi tele loko u calculate mali leyi yi tikuma yi nga yi ri swona leswi a yi fanekelise xiswona. A hi tweneni un'wana wa vabiki loko a karhi a bika endzhaku ka ku veni a vonyiwile hi ndlala eka ku veni 275 a nga yi kumi. A hi va tweneni loko Daniel Bryan a yisela mahungu emahlweni ni vabiki va hina. I sweswo Ndlovu hikwalaho xivandlenikulu xa Valtech hi lava vana va karhi va strikela mali ya vona. A hi vutiseni un'wana wa vona loko a karhi a hi byela hi mhaka xana mi nga va mi titwa njhani hi ku xoteriwa hi ma 275? Mhaka ya 275 yi karhati ngopfu se hi na tiplan na yona mali yona va hi nyiki yona hi na mistake. Valangutisi va mahungu tanihiloko mi swi vonile na n'wina ku ri why va lava ti 275 va malava hi mbilu ya le henhla swinene, nakona a hi tweneni ku ri varhangerinkulu va VUT va ta hlamula va ku yini. Hi vonile wondzelo ra vona ri hlamarisa ngopfu, a hi va soli na hina loko va strayika. Mahungu a ya heli kambe ku hela nkarhi man'wani hi ta ma kuma nkarhi lowu taka. Dit is die nieuws om 7 op SABC2. Goeienaand.